Baka ne krije koliko je srećna zbog napretka svog unuka, a svoje ushićenje je želela da podeli sa javnošću. Željko Kulić, sin reality učesnika Miljane Kulić i Ivane Marinkovića, uskoro puni 7 godina, a već sada pokazuje izuzetan napredak u obrazovanju. Njegova baka Marija Kulić podelila je snimke iz vrtića na kojima se vidi koliko je njen unuk uspešan i zainteresovan za učenje. Na snimku mali Željko odgovara na pitanja vaspitačice iz oblasti geografije, biologije, pa čak i fizike. Za pokazano znanje nagrađen je diplomom, a ponosna baka nije krila svoje oduševljenje. Podsjetimo, Željkova majka Miljana Kulić nedavno je puštena sa psihijatrijskog lečenja, dok mu je otac Ivan trenutno takmičar u realitiju Elita.